Chuma kule nkonzo bengifisa ukuthola isikhathi sokuba ngibikele indoda yadala isibongo sakithi kwangiba sokuthi ayingilekelele kulo msebenzi osindayo kaNkulunkulu. Ngoba ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngithi kwaku-96 ngathi mangabe ngibuya emanzini eMzinyathi izwi likaNkulunkulu likhiphe umfundiso ngomezulu ukuthi akawusibhabhadisa eMzinyathi. Ngathi mangibuya lapho ngifika ekhaya labazali bami wase kuyafika ubaba wami omunye wabafowabo bobaba uthi-ke ngithunyiwe kuthiwa ngizokulanda. Ngase ngisibona sengihamba naye ngingazi kodwa ukuthi ngilandela ukuthi ngiye kuphi. Ngathi mangabe ngifika lapho ngafika endlini enkulu namastepisi sasesiyakhuphuka sasikhuphuka sangena endlini lapho khona ukukhanya okukhulu kungaphezulu kwelanga. Uthi-ke umfowabo wobaba nangu sengifike naye yase ngibona le nsizwa ihlezi esihlalweni sayo esithize. Ngabona iba nokuthokoza okukhulu. Uthi-ke mntana wethu usufikile na? Ngithi yebo sengifikile. Uthi cha ngiye ngathi sathi asibize singathubeni umuntu ukuthi ayosibongela kuwe kodwa sithe asibize sizozibongela thina mathupha kuwe nento enhle usenzele yona yokuba uvume ukuba eNazaretha. Amen. Ilawo umuntu bengicela ukuthandaza kuyena bengisambikela ukuthi nakho kuthunywa umsebenzi omkhulu kangaka ongafanele ukukhulunywa umuntu onezono kodwa ufanele ukukhulunywa umuntu ongenazo izono. Bengibikela yena-ke ngithi uNkulunkulu wenu eNazaretha angithethelele ngokuba ethi engithuma nami bese ngithuma wami. Ngiyakhumbula ingqwele zalapha ekhaya ubaba uShozi umfundisi ethemba lethu uthi kuleli bandla uNkulunkulu mayekuthuma ethi ngiphathela amazwi kufanele wena usukuma wena uziphathele wena ungathumeli umuntu wakho. Ingoma amakhulu 238 labo makhona imvesi amavesi amabili amathathu engiwathandayo lapha ekugcineni u4 no5 no6. Lo kade ngifundela umthandazo ngicela ukuba ngifundele leli iBhayibheli lapha ekhaya ehlabelele ngizamaNazaretha kuye u238 lo kade efunda esihlabelele fundela kahle ngagijimi ngenza njengomuntu obambe itoho kodwa ngibambe ngiqinisa ngoba kusasa vele kuyaphela. Cha, lapha sikhe entohweni sisemsebenzini kaNkulunkulu ayilongosi. Amen. Wena Nkosi unamandla. 238 funda eqaleni baba ngiqale phansi. Nkosi Thixo unomusa yamukela abantu bakho abadala nabancane bayakhala phambi kwakho. Verse 2 iyafuna inhliziyo yena uThixo
4. Wena Nkosi unamandla, geza inhliziyo yethu. Wena Nkosi ungumlilo, mawuqede izolo zethu. Verse 5. Namhla usikhumbule thina emazweni akithi sonke, mayenziwe intando yakho phezu kwale nyama yonke. Verse 6. Namhla sibuyela kuwe thina nabantwana bethu, sifa lapho wedwa, singakhonzi izitha zethu. Amen. Nkosi Thixo, oh no. ukuba wena usikhonzela uNkulunkulu
ngakho yonke into bekuyifuna loNkulunkulu esikuthuma kuyena thina sikufike sikuvume sithi Nkosi siyamazi lona umntwana wethu bheka baba eka baba esikhokweni somlilo uthi wona awufakwa njengabanye
wena uma ngabe kuyisihogo samanzi awufaka wena njengabanye bonke abangakholwa nabangazilutho umthetho kaNkulunkulu, kodwa ufake ekugcineni ekujuleni lapho khona isihogo siqala khona, ngoba wena uhlala ufunda umthetho kaNkulunkulu insuku zonke zokuphila kwakho. Wena Nkosi yesibongo sakithi wangiba, nawe uyinkosi yesibongo sakini. Ngiyakhumbula uNkulunkulu ekhuluma leyo ndaba enjalo ezweni lakithi kamaphumulo, enkonzweni, entokozweni ephethe inkonzo, wathi njengoba nilapha njena ningamakhosi emizi yakini. Ayibonge Nkosi, ayibonge Nkosi inyazi lezulu. Bengaba kuhle ngiyazifuna ngabe sifune ukuthi kambe abazali bami basanembe yini ngami, ayikho yini injolozelo esikhona esotweni ngami, akukho yini usindo osukhona udalwe yimi wenza ukuba ngixokozele nina phakathi kwaleli bandla. Ngale ngindaba fika inkosikazi engakholwa kuleli bandla. Nkosikazi ethi le nkosikazi mina ngisikiwe, kodwa ekuhambeni kwami ngithemba ngabe ngihlezi ngelinye ilanga ngithi mina owami uNkulunkulu uJesu Kristu, kodwa lama nimbeka sekufika abazali bami ngesibonakaliso kulele. Bathi abazali bami, hey mntwana wethu, le ndlela ohamba ngayo akusiyona ekhona lapha ezulwini. Uyabona le ndlela ohamba ngayo akuyona indlela yalapho thina esifuna khona. Thina besikhona lapha emhlabeni singanandaba naloNkulunkulu okhona lapha emhlabeni, okhona lapha ezulwini, obizwa ukuthi igama lakhe kuShembe. Ngakho-ke sithe masidlula emhlabeni
endaweni eyihogweni lapho sihlezi khona njengoba silapha ngesomndeni sihlukene singamaqembuqembu lapha emhlabeni sasilwa sizondana sinomona simonelana ukuthi indlethizi isinezinto ezinhle inemali nayimoto indlethizi ebese siyamonelana lapho ebese sizama imizamo yokuthi le yami siyibulala kanjani. Sithathana senza zonke izinto ezinengelayo. Uyabona njengoba lapho sihlezi khona nje uNkulunkulu usifake esihogweni sihlezi kunyameni kulolu mnyama sihlezi kuwo noma ungakhipha umunwe wakho uphakamise lapha phambi kwamehlo ngeke nize ngubone kodwa sihlezi kuleyo nhlaka enjalo ukuthi asibonani kodwa sesizwana ngamazwi ukuthi emhlabeni sasikhuluma kanje sesizwana ngamazwi ukuthi leli izwi lasibanibani leli izwi lasibanibani leli izwi lasibanibani asibonani lapho siboshwe khona siyasahlala-ke sase siyakhetha ngokubathemba ukuthi uzokwazi ukusimela kulo nkulunkulu owushembe unyazi lwezulu khona lapha emhlabeni nasezulwini. Ngakho bantwana wethu suka kule ndlela kasizana uye kule ndlela esikuthume kuyona kashembe sikuthume kuyona ngicela sikandalayo ngemelika sikuthume kule ndlela kashembe ngoba sikuthemba ngabe njengoba silapha nje nasithemba sisathemba lele ukuthula kwethu basamemeyini abazali bethu na benzela ukusho ukuthi njengoba silapha size lapha ngokwethenjwa kwabazali bethu ayibonge igama lwenkosi ukuthi njengoba silapha kwazi nyezi sibuze lapha ngoba sethenjiwe abazali bethu ukuthi sizokhonza lo nkulunkulu sithemba sesifikile kulo nkulunkulu esithuka kuyena sase sibona iziqhamu nezibusiso esinazo thina nabantwana bethu ilizwi lenkosi selifile
uyaphelelwa le. Noma ungaziphumela wenza izono zakho, kodwa khona sisendaweni epheleleyo. Mawuphuma ungaziphumela nje ngokuthanda nami ngaziphumela baba ngihlushwa lezono, kodwa khona sisendaweni epheleleyo. Ubona kanjani sisendaweni epheleleyo? Ngoba uthi lo uNkulunkulu uthi Nkosi ngiphephe isisu, athi Nkosi kusisa bese siyaphela isisu. Uthi mangabe uthi Nkosi lapho ungane khona akunabo abantwana abasedushane zokunikeza abantwana ebese akunika labo bantwana ubagone njengoba babona nje behlezi laba phambi kwethu baphethe ibusiso na abantwana bethu esinabo lapha ayibona Nkosi. Ilezo zibusiso esikhuluma ngazo. Ilezo zibusiso esikhuluma ngazo zalo uNkulunkulu esiphambi kwakhe eNazaretha ethenge insizwa. Umfundisi ephethe inkonzo ngomhla ka-7 onyazini uMasonto uthi enye insizwa ethe ihlaselwe izitha ihamba ngemoto. Uma ifika kule moto ubhizi-ke uyakhuluma ngocingo, ukhuluma nomlungu wakhe. Uma ukhuluma nomlungu wakhe usebona abantu abangabathembi kahle beza lapha eduze kwemoto yakhe. Uma beza abantu bayizigebengu bazomduna le moto. Uma befika khuluma ngoNkulunkulu esiphambi kwakhe abangcwele. Ningaye edeni sondela njenganeno, sondela lapho onyazini bezulu. Amen. Uthi babeza laba bantu uthi kuthe esebhizi kanjalo nefoni sase siyisho isibhamu kudubula labantu badubula yena. Uma badubula inhlamvu yasingena lapha esiphongweni kuye. Uma ingenile lapha esiphongweni kuye, mayefika esibhedlela wasefika lo uNkulunkulu esinaye. Wasefika wasefika Nkosi Baba ngiyakuthanda noma wena wena ufihliwe wasefika lathi ya ususindile. Ubonile laba bantu abebeza, laba bantu abakudubulile. Imina ushunyazi, imina engenze ukuthi inhlamvu kayingene la, ngibese ngishale newindi lale moto ukuthi ukugcona inhlamvu abayifake khona. Bathi manga abayifaka lapho lenhlamvu yongena lapha kuwe esiphongweni sakho iyophuma nobuchopho uthi mina hey Nazaretha hey beka sivume ukuthi ushaya kuphelele. Amen. Beka sala sivume vuma inhliziyo yami avume imlandele
kufanele ayifonga phuma la kodwa ke ngenqondo lesibweni ikhanda lami likhulu uthi mase ngayikhontrola ngomunwe ngayikhipha ngaphandle ukuthi ayiphume nobuchopho bakho mina ngase ngifake ubuchopho obusha yini ekwenza ukuthi usinde na ingoba umlungu wakho uyawenza umthandazo kaFolo ingoba into ekusindisile wena ingoba umlungu wakho usebenzayo uyawenza umthandazo kaFolo siyawenza thina siyawenza umthandazo kaFolo uma ungawenza umthandazo kaFolo uzowina kanjani idimoni uma ungawenza umthandazo kaFolo uzothola kanjani umsebenzi uma ungawenza umthandazo omiswa uNkulunkulu izikhathi zonke ezimiswa uNkulunkulu uzodlula kanjani lolu sizo onalo uma ungazenzi imiso kaNkulunkulu azimisile zokuqoba kwakho ukuze umbone ukuthi uNkulunkulu ukhona uzobathola kanjani abantwana kulo muzi ogane kuwo ngoba uzogcina usuthuka kuthiwa wenyumba kawuzali uthi ke umfundisi mayephethe inkonzo uthi lo muntu akahlakaniphele khona abantu uthi memory yakhe inzima ngendlela esimanga ngoba uNkulunkulu uthi uNkulunkulu ngithema ngiyicontrola le nhlamvu ngayicontrola ngathi ayingayi ngakwesokunxele sakho ngoba ngapha kwesokunxele kulapho kukhona imizwa yakho kodwa ngase ngiyisaka sesidleni ngayikhipha nobuchopho lobo ngase ngifaka mina oba ngobusha khona umuntu ongayenza lo ndaba YPR 762 GP breakdown ivimbeni indlela lemoto umnikazi wayo wasondela kuyona uthi umfundisi lo muntu akahlakaniphele khona bana bayibona Nkosi uthi umfundisi yena masonto Pentecost fika insizwa ithi engakholwa kuleli bandla uthi hawo wena uyamazi uShembe uthi umfundisi ngiyamazi uShembe uthi hayi wena umazi uShembe uthi masonto ngasemphathela kabi uthi awusho kanjani lo muntu ukuthi kangawazi angimazi uShembe ngoba mina ngumfundisi waleli bandla ngasemphathela kabi uthi mangabe esemlandisi uthi uyazi ukuthi ngisho ngani ukuthi wena uShembe kawumazi ingoba ngathi ufikile uShembe uNkulunkulu esambethe umzimba wesithathu ngangixakekile okuxakile ngathi mangifika phambi kwakhe yini osizi wasisethi lo Nkulunkulu ngibona ekhaya lakho kukhona inkosikazi efake inzilo uthi ngithanda ngisafuna ukuthi uProfessor wabenze njani uthi uNkulunkulu wasengenza ngakhumbula wathi uyakhumbula ngelinye ilanga wena ufikelwa ubuye endlini encane wathi mangabe uye endlini encane wathi leyo nto ikhiphayo lapha endlini encane wayithatha wayibutha ekuyibutheni kwakho wasufaka umuthi wase kuthi kule ndle yakho ofake wona umuthi wasumemeza umfowenu wakwena unqume naye isibili inyanga zo9 wathi lo ucela ukuthi afele entabeni nababhala lendoda umfowethu akafelanga ekhaya akakancwatshwe kodwa waduka nezwe wayofela ehlathini lapho akazazilelwa muntu akwaziwa nokuthi usewafa unkosikazi akazazile wezwakala lethi ukuthi lo muntu usewafa kwena eqala ukuzila uthi ke hamba yocetethelelo emndenini lolu sizi lonke onalo
elokhu ufuna ukuhamba uyocela intethelelo emndenini wakini ukuthi wenze isono wena wabulala umfowenu. Khona abantu lapha emhlabeni abanenhliziyo kaKhayini. Ngaba besimenza kanjani ukuthi njengoba silapha ekhaya singabi nenhliziyo kaKhayini? Ukuthi sithandaze uNkulunkulu unyazi sithi Nkosi sisize usiphe amandla okunqoba izilimo zalelizwe nezono zalelizwe ukuze simbone uNkulunkulu ngosuku lokugcina ibonkosi. Uthi mabedlula lapho yena umfundisi uMasondo uthi ngithengihlezi ezweni lakithi lapha eStenga ngisuka eStenga uthi ngase ngimisa itekisi. Mangimisa le tekisi ngase ngiyama umayima lapha ezweni lakithi ngiya edrobheni eStenga sekufika lapha sekubona etekisini kune city le ehlala abantu abathathu uthi ngase ngingena kuyo usho njalo umfundisi uMasondo uthi ngase ngingena kuyo uthi esitobhini esilandelayo uthi base kufika inkosikazi eningi wafika inkosikazi yandi enenyama nje ezakudla uthi ngase ngiyaqhuba ukuthi awule nkosikazi ifanele ukuthi izohlala kulesi situlo ngoba zonke lezi zitulo zinabantu. Yasifika sho njalo isiphetkonzo uthi yasifika le nkosikazi mayifika le nkosikazi yasihlala lapha eduze kulesi situlo esitulweni esithatha abantu abathathu base sigcina lesi situlo sesithatha abantu ababili. Uma ihleli uthi inyama zale nkosikazi zaseyiwela kimi uthi ngase ngiba nosizi manje na lokuphefumula nokunyakaza ukuthi akusanyakazeki. Ngase ngifisa ukuthi ngamehlo esitobhini esilandelayo ngoba lolusizi lenkane lihlezi lapha etekisini angisikwazi kumele. Uthi mangabe ngicabanga kanjalo yasithi le nkosikazi ufuna ukuyaphi sokufikile endawo yakho uthi ngase ngiphendula ngathi abantu kuze kimi manje ithema isondela esitobhini ngase police station lapha nasakenya Stenga edolobheni lakithi lapha naStenga yasithi ngiyehla lapha kulesi stophi ngiyalapha le police station yathi uyazi ukuthi ngiyaphi lapha ithi ngiyakuzibopha ngiyakuvuma isono lapha le police station mina njengoba ngingaka ngibona nje na ngiluquka inyama njengoba ngiluquka nje inyama ingoba ngabulala ingane kaMnakwethu. Ingane kaMnakwethu bayikho nje yimi manje ke ngiyakuvuma isono lapha police station ukuthi ngibopheni ngoba umnakwethu nje akanayo ingane yimi. Izithelo zokulunga uthi umfundisi ngathi ngihlezi uma imoto ihamba amabhabini uthi ngeke twi uthi ngathi uzwe mina ngedwa kanti nabangemuva uzwile ngoba umgwaqo unamahamba
uthi ngasemziba uthi ngayizwa ingane ehlezi ngemumva ebidla ubhanana yathi uthi yakhipha ubhanana ulahla ngaphandle. Ithi-ke le nkosikazi ungibona ngikhukhumala nje njengofulawa, ngikhukhumaniswa ukuthi ngabulela ingane kamnawethu. Manje-ke ngiyaba uvuma isono, wena ususivumile. Mina kambe njengoba ngiyazivuma yini mina ezami zami. La ubhalele khona uyazivuma yini isono. Wena nsizwa nje usulapha nje phambi kwaNkulunkulu, nawe nkosikazi yakithi, nawe ntombi yakithi, uyazivuma yini isono lapha kuNkulunkulu ngoba kulapho kuvula khona isono. Nkosikazi ethize sengihlala phansi. Nkosikazi ethize khuluma ngesono. Esingambamba nami nawe singabamba. Ithi ndoda nkosikazi eyigane kahle, inkosikazi enhle nasemoyeni, enhle izazi ukuthi iganile. Uma ifika ilapha emganeni wayo isithi baba bontwana, angazi noma basekhona labo amakhosikazi ayilolu hlobo engizakukhuluma. Baba bontwana, ngicela ungithathele ingane engizohlala nayo ezobheka abantwana bami mina mase ngidlulile emhlabeni. Uthi la ndoda wade ishumayela le nkonzo unkosikazi, wade ishumayela unkosikazi le nkonzo. Khokhe sekhona lolo hlobo lalawo makhosikazi athi baba angithathele elingane engizohlala nayo. Senjalo igama lonyazi liyakhula kayibona Nkosi. Uthi-ke le nkonzo ma elokhu iphethe lonkosikazi ethi baba ngithathele ingane engizohlala nayo. Uthi ngagcina ngeke sekuvuma enhlizweni yami ngase ngihamba yabona nje mina ngagijima ngithi unkosikazi yami ngithanda ngempela. Ngisho izinto kashebi ingcaphe ezikuyibona zinjena sidinga thina adinga abanye bantu. Amen. Uma lezi ingcefe zilinde thina ukuthi size thina sizothatha laba bantu sibangcwelise bese kusaphelisa. Amen. Hawu ngiyathatha unkosikazi zokuthengela indizamshini, zokuthengela ibhalo, zokuthengela idana kumanje amadana nawo awakho. Enhlizweni ukuthi uthi le nkonzo ngase ngizosevuma, uma kuvuma ngase ngigijima ngaye ebhetshini ngafika ngayibona inkosazana ekufanele izogana. Uthi ngase ngilobona kwakuhle, yashada, yafika, yahlala lapha ekhaya, ithema isihlezi lapha ekhaya ey'nsukwini ey'ngaki. Wasehlabeka lo nkosikazi omdala walelo ekhaya, uma esehlabekile lo nkosikazi wasedlula emhlabeni. Uma esedlulile lo nkosikazi wasiyabekwa kwesizotha. Unengane encane uthe lo nkosikazi ngithathele enye ingane ezohlala lapha ekhaya ngihlale nayo, ezosala ingigadela abantwana bami mina masekuhambile emhlabeni. Uma ngabe sibekile lo nkosikazi uthele nami nelilandelayo lensizwa-ke egane lamakhosikazi ayiyodwa inomne wabo, umne wabo wakhela lapha nangaphesheya bayabukana nje. Niyeza bangcwele imizi yabukana nje. Uma ibukana le mizi iy'ngane ekuseni njalo bese ziyavuka ziyahamba zingamancane mama silambele sifuna ukudla. Uthi mina ofike ngakho kodwa ezokwakha nomuzi mayingane zihamba kwabo uthi zithi ingane mamncane silambile sicela ukudla. Uthi mina hey ngifuna ukudla kimi, angimboni nawe nyoko lapha thela umhlabathi wesifuba.
mina masendlini. Kodwa mina uthini omncane mase kufikile ingane zithi sifuna ukudla zithi zofuna ukudla kimi anibona unyaka ngale lapha nabhethi ethwele umhlabathi ngesifuba. Sasa sihamba ingane safika za round 2 sasa yabhala sibhalele esiLwini sibhalele unini sibhale incwadi za round 2 zathi mama vuka silambile mama vuka silambile sifuna ukudla. Wasathe umbona mume wabo lo mkhubo wenziwe izingane wasebiza uyise omdala wathi uzani lapha nenzani lapha lethulini lamawenu. Zathi lezi ngane abomdala suke siyofuna ukudla umama bese sicela ukudla kumama uncane. Umama uthi sizomfuna ukudla bani asimbone nomama lapha ngale khona nami ethwele umhlabathi ngethuli lesifuba. Suke siyocela khona ukudla. Yasithulana lensizwa yasishayela ucingo yabiza umne wabo edrobheni ngasi noma iseGoli noma iseThekwini wathi mfowethu wokuthi uze la mawuzofika lapha ekhaya ungasho khona ukuhlobo lamadoda ukuthi wona ngisuku lapha ngiyeze khaya. Abantu besilisa awona amadoda indoda yabika ukuthi ekhaya. Ayisho nje indoda ukuthi ngiyeza ayisho nje angiphathise kwakhona amafoni ngiyeza lapha ekhaya. Hayi besilisa lo uthi mawabuza lapha ekhaya ungasho qala uvala lapha kimi qala uthi nebala yasiyehla lensizwa yavaya ngale lomfowabo uyibizile umne wabo mayifika lapha umne wabo waseyahlala ukuxoxisa thema lishonilanga usethi umfowabo hayi mfowethu sengifuna ukubona ingane wathi umfowabo umdala hayi langa zolala lapha ekhaya mfowethu zovuka uhambe kuseni. Uthi le ndoda asiphatheka kabi mayiphatheka kabi uthi wenze njani umfowethu wathi angilala lapha ingane zanazi lapha ngaphesheya akufuna ukumbonisa ukukhuba owenziwa izingane njalo kuseni. Wasikuseni wasiyavuka uthe mayivula wayibona ingane njalo zishawa zonke iy'nsuku zishawutshela ziyethuleni ziyovusa umlilo. Zithe mama bengane sezenza lowo mkhuba wazo leyo nkonzo yazo wasefowethu off basebelama emnyango nazi ingane zikake ithuli wathi mfowethu ngakuqingiseleyo ingane njalo ekuseni ngithema ngiyibuza zathi unini omncane wethi azabe zofuna ukudla akunini. Ethi ke lensizwa mfowethu ngiyabonga yasiqoqa izinto zayo ibiphethe izinkwa lensizwa lena iphethe izinkwa nazo zonke izinto ezimnandi iphethe abantwana bayo. Uma ifika ekhaya ayangakhuluma lutho mayikhuluma ifika ekhaya yayihamba yadonsa ubheseni omkhulu akabeka bekusokona yasifika yadonsa ubheseni omkhulu yafaka amanzi yathatha ushukela okuphethe yafaka phakathi yayenza umbhubhudlo mayenza umbhubhudlo yasikhipha izinkwa yabiza lezi ngane yathi uzani bantwana bami ubaba usefikile. Bathi ninayo namhlanje baba kwenze njani namhlanje ukudla kwenziwa uwe ngoba mina ngidlale benzela laba bantwana abazangiphendula uthi dlanini bantu bami ubaba usefikile. Zadla ingane zithama abesadla kunjalo zidla zibhizi nokudla waseqhamuka le ntombi uninawo lezingane yathi qhamuka ithwele umhlabathi mayifika yasifika ikhuka lapha ngasemnyango yathi ngithunyiwe ezulwini ngibonisiwe kuthiwe ingane zami ziyakhala lapha emhlabeni manje na njengoba zingabe sengihambile njena kuthiwa bangibuye ngize ezinganeni zami indawo yami izothathwa nami nakwethu.
baphela insuku ey'ntathu yasihlabeka nenkosikazi yaphathwa ikhanda yahamba emhlabeni. Nani ngaso Nkosi ayikho sesizwe.